Anyang laki din! Isa dayjay ti BF mo, Trina? Wan, amo, uyaw manan. Dayta kinapintas mo. Dayjay matlagayam a delivery rider ti pakatanagan ti pusom. Ay, guwapo mat ani Dodds. Anya tinagan na? Dodds? Sipod no anagan na ah. Sanan, uyawom to manan. Dods no dods. Mano atawan nan a delivery rider. Nagnisit jeteltel na. 5 years matan ah. Dayta ti pakiasawaam. Agpanunot ka mat Trina. Saan nakaamabihag dayta a tao? Patyan na. Hello? Anyati ko ng babes. Kunak, break tan. Ha? Ay, isan ko amang gunay babes. Mapanak kami nag-delivery di parcel. I-text kulatan kan ka. Tulang. Umawag agtukan ka numalpas ko ti trabaho, babes. Ay, saanan ta break tan. Bye! Oh, Dodong, nakadeliver ka? Nagsapan? Diakon kaya tiyagbiagang ka. Nay, taapay. Nagluko ka. Apay nga ibagam ti kasta naghimas ti mga niti papaitang kanigado. Sa anak ngagang angaw ang kan. Talaga akayat kunti matay. Asos. Apay aya, pagkaskastaam. Mariosep. Di ka man aglibya kasta. Nagwapo ka nga baro dyan. Agsangit ka kini. Nagsagit gayam ti may break ti girlfriend na angkal. Embreak na ka dyan GF mo. Uwan angkal. Sapay anniversary mi kumain dun Sabado. May kamano nga anniversary yaw. Makabulan angkal. Makabulan lang mga kayam. Sakitin kini, dinagam mo. Love ko ngamin ni Trina. Dayta, jay kadwam amapan mang mangan iti fishball kin kwek. Uwan angkal. Sa mo anapintas. Napudaw laang ba? Long hair angkal. Iso ti kayat ko. Long hair a babae. Di mo amaw, no pinurpor dayta buok na, kin kinuto. Agsangit taksan angkal. Ay, sa pangasim abarok, saan dito? Makita na kadagiti pa data delivery rider. Ijay kagsangit, datay awan makakita. Marurudak man. Awag nga awag ni Dodong. Saan mo asungsungbatan? Inidap ko ba din at cellphone ko. Tapno mauma. I-block kon san. Ay katuwan talaga saan nakasardengan dayta. Kunak lang nga rod a break kamin. Talaga love na kanya. Love ko magkit di basit. Gaputa caring. Agat lingat mat. Wanan, adamat itsura na abaset. Jay iyam amukan ka. Sigurado ang magustuam. Anya tinagan na aya? Yam amo kayo. Saan ka madanagan? Lods, umay kamangan. Tanalakalaang dato'y ginatang ko apapaitan kin igado di da karinderya. Awan ganas ko ang mga nangkal. Di ka man. Umay kakideng, tani, napudot pa dato'y si daam. Umay kan. Mapana kay boarding house ni Trina. Lah, kunak mo no imbreak na ka na kunam. Naskan nga glinawag kami. Apay akas jay. Nagbiit kami pa ilang kat i-break na klatan. Idinto tawang mo ti basol ko kun ko ana. Dita ka nangkal. Baraw! Mangan ka pa ya! Sayang dito'y papaitan kin igadaw! Dudong! Agsubli ka! Trina, agsarita ta ko ma. Apay nga may kapailaang. Imbreak ka lang arudan.
agtungtong ta kumamot Asino day ta, honey? Agawid kan! Ay, apay, sino day tayo? Boyfriend ni Trina day to eh. Nagbiit nakmutin ngayon sukat. Idi lang kalman ngayon break nak. Ita, addan adagos ka sukat ko. Apay bro, ada problema? Saan na ka nakayat ni Trina? Iso nga day wamon. Saan kan nga agpakpakita pa'y kanya ka? Ni Sherwin ang ti BF ko. Ada bukod na ang negosyo. Ada kondo na, kan ada BMW na. Iso dayta, nakaparking dita kalsada. Oh, Dodong, nakatunga nga ka man dita. Inta nagtrabaho. Jakon kaya tiagbiag angkel. Ay, Maria Josep, kumal na ka man. Nagadudita a babae. Oh my God, Dain. Taray, aruma nang ti i-deliver tan. Jak kaya din tiagtrabaho. Awanan serbi ti biag ko. Nagado nga. Tumakdir ka kadiditan, ta makakuta ta ita. Sa amon to panunutin day ta ayat-ayat, numalpas ti trabaho mo. Ala, umaikan. Nakitak di post mo iji FB. Nagmayat man di restaurant na nagdata niyo ka ni Sherwin. Siyempre, negosyante ko naman ti BF ko. Bagay kayo. Nabasam ka di comment ko iji post mo. Katwa na, in heart ko pa'y Gwapo ka napintas ka mat. Kas kayo la artista. Kalpasan anang restaurant kami, napan kami nagmall. Nagado ti ginatang na para kanya. Oh, makita? Ag-thank you ka kanyak. Tainretok kan ka ni Sherwin. Thank you! Imbag ta-imbreak mo day jay a delivery rider a BF mo. Anya ngay matikabailan na pangidatan kan ka. Ijay igid-igid. Barbecue kun isaw lang ti kabaulan na agatangan para kanya. Itay ko pa'y laat pindu-pindutin dahito yung doorbell dahito akundo. Namawan mo timang lokat itiri daw. Nanda nga tatao dito yaya. Ay, maminsan pa'y man. Oh. Nagsiksin a babae? Hello! Ay, ma'am, delivery. Midnight snack mo. Oh, nagbanglaw. Ay, thank you. Mabisinak at talagan. Tamadama ak nga go-workout. Ay, kasta ka di, ma'am. Uray lang ako kuminidday pa sige, ma'am. Mapana kon. Di bale, na-deliver ko matan di order mo. Okay, bye. Uray, di pa nagbay na. Nagseksi adanggan. Umay kan Dodong, taginom ta. Aginom ta, angkal? Wen, kimatang akong itibirkin pulutan. Umay kan, tapag tungtungan taman ti sakit tinakam mo. Ay, sige man nga rod, angkal. Agistorya taman ita. May papan iti kunam at GF mo anang i-breaking ka. Oh? Ipalagip mo man, angkal. Kakaiso na, dandaniak maka-move onan. Dahito iti bagaking kadurong. Saan ka nga agladingik? Tamakabirok kan tupay iti babae. Amas dakkel ti masangwanan na ngamday ta Trina. Ay, awanan, angkal. Ni Trina laang ti pinaka-special a babae para kanyak. Iso laang, angkal. Na. Tagsangitan. Saan mo abagay tagsangit? Di mo man virgin ti kinagwapong baro kay... Ay, nako. Agsakagay day. Sagay. Shut! Hello, lover boy.
Hello, matkan ka? Daytoy ka din di order ko a pizza. Iwan, iso day ta. Kunakon kat, si ka manantag deliver. Mabalin ka din nga iyunag mo. Iwan, ma'am. Okay, iparabaw mo di talamisaan. Nagpintas matkan day to'y kondo unit mo, ma'am. Mabalin ka di akaduan nak amangan iti dayta a pizza. Nagdakkel nga min unay kat. Amumatan, agmay saak laang ditoy. May saka? Kunam? Apay nga minta extra large mati in order mo. Kan dua a large as soft drinks? Para ka data. Anya? Para ka data adwa. Extra large pizza kan extra large drinks. Apay nga inraman nak? Apingin raman ka? COD nga min. Cash on delivery? Crush on delivery. Ha? First time nakita ka, crush kan. Ah. Kaskan ka ti kayat ko iti may sa lalaki. Tall, dark, and handsome. Kasta ka di? O sige, agtugaw ka, tagam amuta. Lay tinagan ko. Si Kangay. Dodong. Dods for short? Dodong latan. Jack kayat ti short. Ha? Kayat ko at atidog. Alagan. Ay, salbak adudong. Tawang matay. Agalas G sa nitirabe. Ay. Madin sa da ito mapaspasama ka. Sapay aduti patpatayon da. Ay na, saan mo kumaa? Yan adayom. Kargaw no dadaki sa mapasamak iti dayja ka nakak. Sapay siyak tinangawis kin kwa nagagbalin na delivery rider. Ay, sos. Ano nga tan? Tan naka-off mo tan yung cellphone na. Oh, Trina! Okay ka laan? Ang sangsangit ang laro din, damagang pay lang na okay Among ngay, nagdram-drama ka laang idi mawag ka. Broken hearted Tsak maawatan jay text mo kanyak. Tabali-baliktad mat ngamin. Kasano ko mga broken-hearted ka ako nam? Intarayan nak ti salbag a Sherwin. Jay inretom kanyak scammer matgayam. Ha? Kuna namat ang negosyante kan baknang. Awanan ti karga ti ATM ko. Anya? Digital lover boy scammer matgayam. Anda kasta itan? Nagano ti GF na iti online? Kasano anamam? Kachat ko dagiti sa nga pulo a GF na. Kan may sa ti kapadasan mi. Diyak mo akas tagayam day dya, Sherwin. Diaka mo, no maikamano maikapito a GF na online. Nagadon? Uray la kumamat no si kati number 1. Naala na't iselfon ko. Inyutang na ba'y tinagan ko. Inala na ba'y ti amin akarga ti ATM ko. Sana bali? Kaduan kay di police station. Agreklamo ta. Nakasakit gayam ti agpalin ang biktima. Biktima iti ayat kan biktima iti scammer. Ayanan nga hindi pulis ang mga sikaso kadata. Jakman amo. Ada ngamin imbestigaran da di taunag ti station. Saan datan samot ang masango? Masango data. Aguray ka lang. Nas ka na may reklamo ta dayjay alalaki nga nang scam kan ka. Si kansama ni Trina. One shot. Amamunak. Si ka-JGF ni Dodong. Aka nakak anang i-break ken kwa na. Ex-GF na. Awan kami.
Apay nga adda kayo dito police station. Saan nga ron ang nagawad di ka anak? Umay ko i-report. Tanay, 24 hours nga awan sika. Ay, ala! Sika, apay nga adda ka dito eh. Ay, nabiktima iti scam. Tumal na ka man. Ay, pudno mata. Intarayan na ka day alalaki. Kalpasan ang maala na amin ang kwartam. Malagip ko lang aron amin nun. Uncle! Tadakon! Dudong, nagagapam. Kan, ha? Sino day ta, wow, sexy akadwam. Nilaki din kanakan. Naglaing kang agbiro kain. Nilay. Girlfriend ko, Uncle. Hello, Uncle. Naibaga dagiti kakadwa, nga da ka dito'y police station. Tapno i-report na missing. Nagpatpat ngamin nga da kay kondo ni Lay, Uncle. Ay, ay, kay, kasanungay day tatre na. Ada magaya man GF ni Dudong. Apaw, nagseksi daw. Naimbag man, taadan adagos ti kasukat ko dita pusong, Dodge. Saan akas kanya? Nabiktima. Ala, congrats ka na kayo, adwa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Inton bigaton ti panagpalista itinagandag di sumali ti singing contest, nanang. Ay kasta ay anak ko. Wan nanang, kaslag pang nga duha ka sumali. Naibagamon kanyak idinapan alawas, akayat mo ti sumalay. Suportaran da ka anak ko. Adu kami amang suportakan ka. Ala, mapan kami inton bigat, nanang. Kaduak ni Floyd agayam ko. Kayat mo asawan, oray saan kan akadwaan. Uray saanin, nanang. Dua kami latan kini Floyd ti mapan. Sige, no day tatiko naman ako. Masapa kayo nga rod amapan ijay ilay inton bigas. Ay na, sampay lang ko ma. Sampay lang ko matasikat yung mga friend. Ha? Ayun gayam, anya nga iti kanta no bilang laang. Aday suggest ko, no kayat mo. Anya nga dayta? No nga jay One Moment in Time by Whitney Houston ti kantaam. Ha? Saan ang kanta amarigatan iti dayta? Saan? Kabailam day dyan? Namin anon a kinantam idi day dyan. Adapay ti 2 weeks apa nagpractice mo. O sige, ng pangaasim ha. Praktisan na ka na imbag. Katuan mat nyalaki din. Saan ka baybayan? Agyaman ak unay, friend. Anya? Ni Mara, makisali iti singing contest para inton fiesta? Wala nang. Isumod day ta tinadamag ko kadagiti babarkadak. Anya? Ay, una yan. Ay, magibabain lakit day no maabak. Maabak ka talaga day yan, nanang. Naglalaing dagiti kalaban na. Anya? Agpakalaing tumot kami. Kunam lang nalaing ako manta. Silang tumot lang. Ibagam tumadkat di kan kuana no maranaam. Magibabain laang. Uray saanan asumalsalay. Ibabain na laang ti apelyedo tayo. Naibag kumamata, no saan nakapadpada ti apelyedo tayo, ti apelyedo na, taayos laang. Day tangarod kat. Da ito ati mangibaga nanang.
Ala, bay amaw, tas akton ti mangibaga iti inana. Sikamat, di ka pa'y maammo abagbagaan ti anak mo. Ah, tapay. Adda ka di basol ti anak ko? Apay, saan ay abasol ti panakisali na iti singing contest? Anya? Ay apaw, ibagbaga kon, mangibabain laang iti panakisali na, nang runa no maabak. Nay, anya ka din day nga ibagbagam. Ay na di ka man agindidisi ka muna. Naimbag kumamat no saan tayong agkakabagyan. Naimbag kuma no saan tayong agpapada iti apilye daw tayo slaang. Berta, saan mo't adakas ti panakisali na ko? Mangabak manwan no maabak. Ayos laang kanyak nga inana. Anya? Mangmangag mo ka day ta ibagbagam. Mangibabain nga raud. Apay, saan mo aya maawatan ti sao mangibabain? Nakarkaraw no maabak. Anya laangan nga iti bagat ti tao. Agpakalaing naman. Kasta ka day. Anya? Ay unay day ta na panagsasaom si Kaberta. Di ta ka man laang. Anya? Apay akas tamot ang tibagbaga ni Auntie Berta, nanang. Ay, jakman ammo iti dayjay nga antim. Nakuna na amang ibabain ka kanaw, nang runa no maabak ka. Anya? Ay una yan ngay. Nanang, mga bakak manwan na saan, ayos laang kanyak. Sa anak mo't asimali iti singing contest tapno panggapok ti mga bak. Ha? Si Mali ak, to build my confidence. Saan atap no mga bak? Nasaya at takasta ti kapanunuta manak ko. Ala, ituloy mo lat na dayta. Mangabak ka man, wano saan, suportado aklat ta nga inam. Oray anya pa'y ti bagbaga dagiti dagduma akabagya. Agyaman ak unay, nanang. Ay na po, nagsingpet kayo kit di nga ginaa? Ha? Taapay anak ko ng dayta. Wen tasaan nyo tutupan dagiti kakabagyan nyo asumanaoy ti kasta. No siyaklaan ti pangpangagan dagiti kakabagyak iti kasta. Amangan no pinasubsuba kon. Saan kami ngamin akasta kininanang? Nasingputinak. Kanawin na nga ibilin kanyak, ti kanawin apa nagpakumbaba iti amin abanag. Liklikan ti ama, aging kakabailan. Sa bagay, puno dayta. No maminsan ngamin, nagpakpakumbabakatan, kasla karuan damat. Ha? Iso amayat man, no maminsan no sumumbat ka, tapno saan damarwan. Ay hala, gusto daytan. Saan adagita kabagyam ang nag-aalas ti ugali na ti pagsarsalitaan ta? Agpraktis ang hidin, ngagkanta, tapno si ti mga aba. Inton bigatan ti singing contest anak ko. Ay, wan nga rod nanang. Makapasan na ay ama kapadanag. Si kakit dimot. Awan ti rumbo nga pagdanaga manak ko. Kabailam dayta, si kapay. Sa bagay mo't kit di mga bakak manwan no saan. At least, mapadasak ti sumali iti singing contest iti munisipyo. Katuan mo nga main. Saan nga amin apakisalyam, kat masiguradom ang mga baka. Wan nanang. Malakit din. Isaganam dagiti usaram inton bigat. Tapno nakaredy amin Awan, sa anak ka napagasatan nga bak, friend? Nanang. Ay na po, it's okay. Awan parikot iti dayta. At dandula tati gundaway mo si kakiti mo. Un man, anak ko.
Saan ko maamasair tirik nam? Gapo iti pan nakaabak mo. Saan mat, nanang? Nasaya at nga no kasta. Sana bali, friend. Taadun to pa iti singing contest sa mabalin mo, apakisal yan. Wan adun tupay at talaga. Oh, anya nga ita. Ay na, magibabain kayo kitding agi na. Anya, Kunakto mo ngamin ang maabak ni Mara iti singing contest. Anya nga'y kumangamin ti laban na kadag iti kalaban na naglalaing da. Berta. Pag-aasi man. Saan yung nga usaran ti apelyedo yo, iti kaadwan ti tataaw tanay. Mangibabain kayo. Ibabain nyo laang ti kaapelidwan yaw. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Nay, apay, saan mo pala maaw-awatan ti kayat ko asawan? In short, mangibabain kayo. Naimbag kumamait no saan nga agpapada ti apelyedo tayaw. Ay, No nangal-alaan nga medya agpakalaing nga anak mo iti tured na tapno sumali iti singing contest. Anya ngay nga rodita, naabakla ka nga raud. Ay na, nalabas, apa nang ibabain na iti apelyedo tayaw. Anya lakit din. Kasta gayam ti bagbaga na dayjay nga Auntie Berta. Ay, una yun. bay amo na nako. Dagiti kasken kwa na, san arumbeng atutupan. Saan tayo nga ugali ti makisinsin nung bat ka dagiti tattao nga ababa ti pan nakaawat na. Ay, sa bagay matkit di Kasayaatan nga agpakumbaba tayo latta. Bayan tayo nga ibagada ti kayat da nga ibaga. Tinapatag ket nasaya at tayo latta kadakwada. Wan, nanang. Jay ibagbaga na nga ibabain mo kano ti apelyido tayo. Bay amlaeng. Day takit di ti agbalin akarit mo iti biyagan ako. Nanang. Tano agsakit nga mintin akam kadakwada. Awan tinasaya at nga ibunga na. Iso never mind ako nada iti English. Anya laki day. Talaga mo, tasan nakasardingan day di akabagyan nyo, anya. Wan nga ron. At dalat na nga dati maibaga na ang negative iti aming aramidak. Una yan, saan mi mat ita abibiyangan? Ngam isuda, manakibiyang dalaunay. Di mo pa ilalinipak. Tapno at pagnakman na. Bakbakitan. Maawan mo tinasaya at may baganakin ka. Day tangarot. Isa naman minsan, kung nada arispituan ka no dagiti natatayangan. Ngam kasano arispituam ida, no kas kuma iti kabagya matila ibagbagana iti liklikutam. Anya laki din abiyag. No minsan, sana mawawatan. Bayam, awan tinasakit abakrang ko nga uray kanayo na nga ibaga amang ibabainak kanaw. Sa bagay, stay humble, ika nga. Pero kapag sumusobra na, sapakin mo na. Marwang, sumanao. Di pa lang arod nga iso, ti simali, ti sing contest. Parang iso lang arod, ti nga pa. Ay na, kunaklakit din no saan kan nga agawin anak ko. Inururay ka. Rabiin, nga mapay nga itakalaan. Adala na pananmi kadagiti babarkadak nanang. Ayunay na itan. Kanayon mo't nakasta. Lukatan nyo na ito eh. Nakita ka dito yung emunag di lalaki ang agtatakaw. Di ko anak ko. Anya ka din day tao eh. Lukatan nyo! Nas ka na matiliw na itong agtatakaw ang lalaki. Lukatan nyo! Nanang, Anya! Apay na aramid mo ti kastoy, anak ko. Nakababain. napasubok lang nanang. Dagiti babarkadak ti akin arami diti panagtakaw. Anya!
Ay, naasyak ti mababay ni ti kastoy nga inaramid mo. Anya laagan nga iti may bagadag iti kakabagyan tayo. Nanang, Saan ka mo't mabisbisinan? Nga maapayanas kan pa'y lang agtakaw ka. ala, husto nanang. Malpas tumat lang dito eh. Anya ngay, Berta. Ay, Berta, kasarsarita ka. Amaom, jak malapdan tagal kita. Ay, makapaulok kayo nga gina, tapno amom. Anya? Idi si Mali ni Mara iti singing contest. Nakunam kanyak amang ibabaeng. Nakunampay asaan min nga usaran ti apelyedo tayo. Gapot amang ibabaeng. Ngam anya ngay ita. Ay, Mona. Ala, ibagaman kanyak ita. No asino ti mas nakababain kada tayo. Siya kasi Mali iti singing contest ti anak na. Wanaw si kang agtatakaw ti anak na. Ay, mabalin ka de. Saan aday ta ti pagsaritaan ta ita? Ado ti parikot ko. Iso ajak kayat ti ad-adapay ama stress. Aha, parikot mo ti agtatakaw ng anak mo. Amaw, iso akas jay ti anak mo. Gaputa kurang itinasaya at asursuraw. Ang sa bagay, kasano ngamin ama isuro itinasaya. No mismo nga ina, kat awan ti sursuro na. Anya laki dain. Anya? Kunak iday nga anyaman ti mapasama, kat napakumbabalat ta kuma. Ngamjak malapdan tingiwat ko ita. Gaputan nalabos ka mo ngamin ngagsasao iday. Oh, anya laki dain. No agdaman ti mas nakababain ti aramid na kada kayo. Isuda! Ay, wala. Mas nakababain ti panagtakaw. Ngam ti panakisali iti singing contest. Nga uray saan ang napag-asatan ang mga bak. Oo na yan, nagita ang kakapagyan nyo. Naglaing da sumao. Ngam isuda magayam ti mas nakababain. Supay Ado ti sa uday di. Ibagada pa emang ibabainak ka no. Awan kano ti babain ko asim Mali iti singing contest. Agpakalaingak kano. Ay, anya ngay ita. Diyos mio, Marimar. Apay, awan nga taaya ti makanda. Isa masapol nga agtakaw, diya kasinsin mo. Diyak man amo. Awan siguro at igatang na iti bisyo na. Iswa ka sa pula na nga agtakaw ti loko. Nay, si kamot gayam insan. Naimbag man ta saan ka naikulong gapo iti panagtakaw mo. Anya, Apay nga may na masapul kang agtakaw. Saan aya nga insuro ni Auntie Berta asan anasaya ti panagtakaw iti san ako kwa. Manggad ka ngamin nagdaklan na tabagin. anya ka din dagita nga ipagbagam. Si Kamara. Nakunak da ito'y ata nalabos kayo idi nga agsasaw nga gina. Anya, Ibagayo pa amang ibabainak idi nagisaliak idi singing contest. Katawa mo ti dakas ijay. Mas dakas pa kit direta inaramid mo Mangibabay iti apelyedo ako nayo. Anya ka tagtakaw. Ay, Diyos mio, Marimar. Iso ano maminsan? Panunutan nyo nga umunasak ba yung nga isawang dagiti agkakasakit asarita? insan, pasensya ka kuman Insan ka dyan. Kita ka man langan. Nalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Mariibiyang, nakita ko man dagiti ipopost mo reels mo iti Facebook. Ado mo tan directors kan views mo Si Kamat Mari,
Basit pa'y laang. Adamotan ati earnings mo, iti pa nagpo-post mo, iti reels mo, mare. Adama basit na mare. Na imbagla maur-ur no. Imbag tula paggatang iti asin kan mantika. Ay, wana. Oray sa gabasit, no maornong kat ado. Apay si ka ngay mare. Kaslawan mo't makit-kita ka reels mo. Awan pa ita, mare. Medyo busy ak namin iti trabaho. Iso adyak pa'y masangot ti agaramid iti content ko. Isingit-singit mulat tanok wa mare. Sayang mo't. Iso ka pa'y paggatang iti asin kunak tumas. Ayun, Mare. Makitkitak dagiti ipopost ni Mari Ibiang Arils na. Ado nga rod ti views na. Iso akanayon ko nga i-chat iti sana all. Wan nga rod, mare. Makapaapal mo't ni Mari Ibiang. Ado nga minti amuna nga aramidan, ang mabalin niya i-content na. Ngam oray mo't sikakat, ado mo't ti content mo itinaldaw. Wan, Mare. Nga mabilbilang lang ti views ko. Sana kas kini Mari Ibiang nga oray in post na 8 minutes ago ket adon ti views na. Ay na, mare. Itultuloy mo lata. Amom ti basit a views. Kat di taan nagrugi ti amin a content creator. Sa bagay matkit di Agpost ka lata. Umadon to lata ka di ti views kan followers mo, kumare. Oho, kasano mo ngamin asaan nga umado ti views dayjay a babae. Katila mo ngamin adda nga ipopos na. What? Gapula ang taaddan ti ribo-ribo a views kan followers na. Limas tugmatan ti loko. Mare, apay nga akas tamat kan ti bagbagam. Katpod no mait, manipod imado ti followers kan views na. Ang kunamlan asino a pulpular, ay pululyar, ay popular, ay basta kasi. Popular, Mare. Kita ang manday ta. Aguyaw ka lang nga ruden. Ngam saan mo pa'y nga amo ti usto a pronunciation ti bagbagam. Anya lagi din. Ay basta, tanagbalikas mare. Basta, agraraman unay ni Mare Ibiang, Anya? Ay na, Mare. No kaya't mo mati umado ti views kan followers na, ag-content ka mat itinapintas a content. Tapno maayayo dagiti agbuya ken ka. Sure, Mare. Ado ti mapampanunot ko nga i-content ko. Ay, Mare, saan lang nga agpatingga iti pampanunot? Aramidam! Anya langit din. Apay kaya kasta ti bagbaga dayjay nga inday. Awan mo ti amok nga trasok ken kuana. Hay, amo matanda ya babae, Mare. Na ito lang na ti dagis nga apal na. Una yan, taibagha na pa'y alimas tugak. Katawan mo ti ilas-lastog ko. Manipod idi aging gaita nga agbablagak. Isulat na ti ugalik. Syaklat ta ni Ibiang agagangay a tao. Isumati ko nat, Mare. Ngam, hay, diya ka mo no anya klase apa nagpampanunot ti addaken kuana. Dilat ta agblog nga agblog. Tapno umadumot ti views kan followers na. Adda ka no nga ro ti pampanunutan na nga i-content na, Mare. O, day taman gayam. Di pa'y lang nga iso ti aramidan ng aramidan. Tapno saan aday tala umapapal ti amuna. Anya lakit din. Anya, agaramid ka matiti content mo? Kunam inday? Wala kay. Tapno man umadumot ti followers kan views ko. Kahit anya nga rod ti i-content mo? Basta, urayom lata. Aramidak inton bigat. Alaman, ngam kita tati aramidam at a content kadya exciting amabuya. Tapno ado ti may ayo. Ay nasa andak nga isuruan tamog tar aramidak lakay. Inton bigat. Just watch and learn. Anya.
Hala, kitaam aday to impose ni Inday Arilis na iti Facebook. Ay na, apo! Ne, ti salba ka babae. Anya nga day takan kanan na. Kasla bunga mo ti mahogan ni. Nagpaitan nga day ta. Wan mare, bunga ti mahogani. Ay, una yan. Dahil lang sa views, naramid na day ta. Ay, pakawanam. Oh, kitaam ni. Urela ado ti kinan na. Ay na, ado mo ti views na ah. Anya lagi din. Umado ti views na ngam. Ay sus, kumusta nga imat nga tati salunat na? Gapula ang iti ayat na nga umado ti views kan followers na? Naramid na dayta? Ay, amo mata ni Inday. Umapal nga men kini Mari Ibiang nga adun ti views kan followers na. Kan ada pa yan earnings na iti Facebook. Di na kaya ti paartapan isong aramidan na mat ati amin. Ay, aramida na ti amin. In a nice way kumamat, ah? Sana kasta amangan ni ti bunga ti mahogan ni tapno lang umado ti views na. Ay, una yan. Anya lakit din ako nakmanan. Nyamot din dahil ito ipopos ni bakit mo iti Facebook, Manong Dario? Ha? Anya day taya? Kitaaman na Nag-post iti reels na. Mangmangan mo tin iti bunga ti mahugan ay. Ay naapaw. Nagpait ngayon dahil ta. Anya? To earn views and followers. Sana ko na iti caption na. Anya laki din. Anya? Ay, ti awanan bay na babae. Ay namanong, bagbagaam ti asawam. No kaya na ti agbalin na content creator. Sana kastoy ti aramidin na. Umaduman ti views and followers na. Ngam, kumusta nga tati salunat na, iti kasta akan kanan na. Ay, baya merning, bagbagaak ni Inday inton malam. Makaawid aklang. Wen manong, ado ti wagas, tapno umado ti views. Saan lang nga panlangan iti kumkomporme. Anya laki din. Anya ka mo't kaninday? Ado mo't ti mabalin mo nga aramida na content ah. Ha? Tapay? Anyat parikot mo aya? Ado ti mabalin mo nga aramida na content ko na. Ngam apay anapan ka nangan iti bunga ti mahogani. Kat apay kuma, anya kuma ti dakas iti dayjay. Anya? Apay, saan mo nga ammo ayat ti dakas iti dayjay nga naramin mo? Anya laki din. Apay aya, kat bunga laang mati mahugan ni dayjay. Eh katala ah. Itultuloy mo na itang araramidam. Paiman. Anya? Iti kasta, agbalin kan to asikat a vlogger. Adun to ti views ken followers mo. Ken kang runaan na, agsweldo kan to matan, iti ado a dollars. Ala, itultuloy mo latta, Inday. Uray siyak mare. Nakitak mat lang ti post ni Inday Arilis na. Nangan mat iti ado abunga ti mahugan ni. Wan nga rod mare, gapulang iti ayat na nga umado ti views kan followers na. Saan ang nagpangaduan nangan iti bunga ti mahugan eh. Hay, anya lakit din ni Mari Inday. Nagpait na dayjay. Ado mo ti daddo maawagas tapno umado ti views na. Saan akas jay akum komporme ti kankanan na. Kumusta nga tamutan ati bito ka na ti salbag a babae? Awan mapanunot na ya dayta. Basta ti adala ang iti panunot na dayjay a babae, umado ti views na, kan makasweldo mat nan iti dolyares. Anya lakit din. Ay naapo, di pa ilaan nagmukbang iti seafoods no iso. Ay namare, sana pa'y suro ti kasjay a tao. Ti ammo na, husto amin ti araramidan na. Unayan ayat ti kastoy. Ado matan ti views, iti inreels ko, apanangan ko iti bunga ti mahugan ni. Hangam, Ha? Anya man ti pagparpari ko tamaya. adon ti views ko, ngam nagbasti ti earnings ko. Anya lakit din. Nangan kay ti bunga ti mahogani, ngambasit ti earnings na. Isa ron makanan ti bunga ti milina na kita. Amangan no adda ti $1K ama earn mo. Anya? Ay,
Si kakit di mo. Kaduan man. Pudno man ti magbaga. Isumad la arin og yamon anangan iti bunga ti kayo. Di isa ron umata na kanan ti bunga ti Melina. Takita no saan nga agbilyon Diyos ka. Anya? Numalpas mo akanan ti bunga ti Melina. Kat kurangan pa laang. Ala, mangan ka manan iti bulong ti marapait. Naggana sa ngadyaw. Anya, kasta ti imbaga nila kayo mo kan ka, Mare? Un maray. Hay, imbes ko mga i-encourage na kay tuloy ko ti ag-vlog. Ngam saan mo? Ibaga nakit din ang mga anak kano iti bunga ti Melina. Hey na, nabuisitan kan ka da asawa, Mare. Iso kasta ti imbaga na kan ka. Ha? Sakto lang ti agsweldo iti dolyares. Saan ang mairano daya adaryo ko naktumag? Mare, iso kasta ti kunanakan ka, gaputa saan pabor iti content mo. Adumat ngamin ti mabalin mo nga i-content. No apay mat ngamin anapan ka nangan ti bunga ti mga ugani. Ay nagpaitan. May sakamat, Mare. Imbes nga i-encourage na. Saan mo tapakaupayak mo ti lablabidam? Salbag kakit de. Anya? No sakto ti sumikat. Huyo kay to amin. Nang runa day nga ibiyang kunamlano na latak a vlogger. Ha? Ay, paparam, nakasukat ka manan. Mapanak ijay ili. Adda mapan ko gatangan. Ha? Anyat mapan mo gatangan aya? Ne, apa yan? Kas kala investigador mo tan. Damagan mo amin ang apay adi mo la urayan no anyat isang pet ko. Anya? Inak gumatang itilamos. Malalala. Ingka nga rodan. Tapno at dasang pata kasi daan intunal daw. Wan, inakon. Aday, naiplastar kon ti kamera. Naisaganak mo ten ti imukbang ko alamas. Galonggong ko naman. Nay. Apay day talamas asaan pa'y analuto. An-anwam day ta. Ah? Ay, ko adda ngamin nabuyak iti Facebook anagmukbang iti lamas. Kaslakas to'y mo ilaang fresh agalunggong. Ay, gonggong. Na yun, inday. Apay, awan ayat ti sa bali ang mapanunot mo ang mabalin nga i-content. Lakay, amom ngamin ti kastoy a content. Umado adagos ti views. Umabot iti 100k views. Anya? No agkanta-kanta ngamin, man-mano lang matagbuya. Anya? Salbag diti kasta. Ngala, sige, agmukbang kay ti Fre sa galunggong. Good luck lang iti salunat mo. Ang laki din. Nay, si kamot gaya manong daryo. Ang mga nuad na nalutom dita makan. Pangasiman ta irwar mo. Mabisina ko. Ha? Apay isan ang nagluto ni Inday? Saan? Kawanan bayin amang ibabayin. Agasam man. Napanggimatang itilamas iyaili. Unaklagad dinulutuan na asidaan mi. Saan mo't gayam? Nay, anya nga tinamayan na itilamay, manong. Ay na po. Inmukbang na. Tiginatang na alamas. Naimbag ko ma. No inluto na nga umuna. Ngam saan? Anya? Fresh nga inmukbang na, kasta ka day, manong. Uy. Inmukbang na kas janatan. Pinanawak ijay balay nga arami diti content na. Buya, minto matamdama. Ta sigurado nga ipos na dahi dya adagos. Anya? Ay, unayin ayan ni Inday badiday kikay. Tilar aramidin na kontin na. Agbibisin nga ron iti views. Mala, erwan mo kit din o adayin lutong. Mabisina kon.
tiyan ko. Ay, jak maawatan tirik na. Dario, ayan mo. Ay, tulungan na. Adat mo paspasamak kin ka, Inday. Nasaya at tadakan. Ay, na nagsakit ti tiyan ko. Jak maawatan tirik na. Ay, anya nga, tinamnamaem. Ala, amangan no kayat mo pa itaagmukbang iti fresh abangos. Orasak pa din ti mapanggumatang. Anya, ay napangasim Dario. Ipan na kay hospital. Jakon ka ba ilan ti sakit ti tiyan ko. Ay, kasla pa yan rumor ti bagis ko. Gapo iti pa nagsarsarwak. Anya. Alamat na nalakay. Agayab ka niti pagluganan ta. Ay, matay ako. Ay, napo. Katuan, impan nila kayo na itay sa ospital, mare. Anya? Ay, una yan? Kalpasan ka no ti panagmukbang na iti fresh sa galunggong. Nagsakit ka no ti tiyan na iti kas na unay. Ay! Ay na, anya lakit din ngamin ayan ni Inday. Gapulang iti views. Isuan na aramid na dayjay. Ay, saan pa yan nakasweldo iti dolyares manipod iti reels na matmatayan? Kaya po iti contents na palpalaran. Isu nga rod day tamare. Idi damo, bunga ti mahugan iti kinan na. Oray la nakapapait. Sigilat ta. Sa ita, hay, fresh agalunggong. Ti gonggong ababay. Una yun ni Inday. Anyan to pa nga tati sumaruno ay kanan na. Isarasarak na latbagbagi na iti pakaisagmakan na. Tiltilan to, umatikan kanan na. Itatan na saranta ka manay. Ala, ing kagumatang iti fresh apusit, ta isuti mukbang mo. Anya, Wano, siya akong ti papan gumatang. si kakit di mo. Promise lakay. Manipod ita. Saan akong nga agaramid iti content ko. Manidya akong. Ne. Apay kung mga isardeng mo ay, itultuloy mo kung naktuman. Barang iso ti pakatayam salbag ka. Anya! Agbibisin kan tumag kami iti Diyos. Anya nga ita. Lakay. Saan ka pa'y nakasweldo iti reels mo? Ngam dandanikan matay gabu iti kamumukbang mo iti anyala dita salbag ide. Ala, husto kumamutin alakay. Nagpromise lang arudin asaanan ang maulit. Saanan, lakay. Naimbag man mare, tamayat kan. Ket, kumusta ka ngayon? Ha? Si kakit dimot ngamin mare. Tilan to mga min aramidam a content. Umadungag pa iso ti views mo, iti panangan mo iti nuan niya dita. Ngam ti salon at mo mati kasukat na, anya lakit din. Ay, wan nga rod, mare. Aklunak nga umapalak lang amin kan ka. Iso anaaramid ko dayjay. No umapal ka laeng kanyak, di tinulad mo kumamot ti content ko nga agmula laeng itinatengken sabong. Adulat tamat ti views ko. Sana kasta, nga uray fresh agalunggong napanmukinan. Kasanon ngay, no iso tinakatayam. Ay, saan, mare? Sa anak pa'y amatay? Ay, anya kalakit di nga minen. No adda pa'y panggap mo nga ag-content. Pangaasim, ta saanan amukbang, mare. Pangaasim. Wan, mare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.